Prihaja domov, mati, prihajam domov in jočem od sreče. Čas je za enega zelo posebnega gosta, na katerega smo vsi, jaz bi rekel, kar dolgo čakali. Aha, gleda, kolega. Dobar dan. Ja, dobar dan. Robert Troškar, dame in gospodje. Robert Troškar, ja. Oh my god, ja. Oh my god. Ej, a veš, da se je ful čudno gledati v živo? Res prav, Tebe tu? Prav najbolj na svetu čudno, res. Prav moram se te malo pogledati, prisežem. V tej smešno gledati, prisežem, čak moram se prav... moram se prav malo cajtov vzeti zdaj za tole. Tebe tu? Ok. Ful si čudno. Robert Troškar, ali bi ti raje, da ti ga po lulanju utrese Denis Avdić ali Vid Valič? Ja, glej, jaz ti ne moram pomagati, tudi ti drugim postavljaš tako vprašanja. Kaj se jaz ne naredim? Vem, ampak... Pa čisto preprosto vprašanje je, ne? Avdića. Ne. Vid Valič bi te pač prejel za pimpeka, pa ga stresel, medtem ko bi se Avdiću bilo to ful muka narediti, no. Avdića. Koga imaš ti raje? Anjo Ramšak ali Rejano Morel? Ne, prosim, ne. Ne. Ne smeš me tega spraševati. Ne smeš me... Ne, Roškar! Anjo imam reč. Če ona te skozi prenka. Ja, vem, skozi me prenka, nima miru pred njo na nobenem koraku, ampak za Anjo sva. Ja. Ne, nič, Janči, se kje so ljubim, Jančiko. Ampak Anja mi je, za Anjo imava poseben odnos, razumeš, morava... Lepa, Roškar, lepa. Ne, no. Anja Ramšak? Mislim, hkrati bil pa tudi pritisno, ko to ti tvoj njeni tikvi prenkerski. Ali bi ti raje šel nazaj domov živeti k tvoji mami za 1 leto? Ali pa se 1 leto ne smeš smejati? Oprosti, Roškar. Ne. Ja, vem, ja. Oh my god, ful sem srečen, da mi ni treba biti. Ja, jaz tudi nočem odgovarjati to. K mami greš domov za 1 leto živeti v Maribor? Ali pa se ne smeš 1 leto smejati? Glej, tako, jaz bi šel k mami domov v Maribor, ampak ne bi bil zadovoljen, ker z mamo se razumeva samo, če sva malo naravni. Res? Res. Snino mora biti 3 ure doma na kafeju pa na goveji župi. Roškarca! Ej, sin vam prihaja domov, mati, prihajam domov in jočem od sreče. Ne, to bo se fuskar smeva. Roškar bi smeva skupaj pet. Fak oba, to je dvojno Roškar fušek. Ali bi ti rajše imel kolega za 2 cm daljšega, ampak se zrediš za 20 kg? Ne. Ali pa ne bi da tega. Imaš za 2 cm krajšega. Sam ohraniš to postavo, ki imaš zdaj. Mogoče bi... Ne, če imava že zdaj enih 7 kg preveč. Vem, o tem ti govorim, ampak ti veš... Lej, zdaj bi rad povedal. Jaz vam lepega, ampak vsak bi bilo 20... naj oboš. Ja, glej, jaz ne bom tega. Ne morem iti. Če mi greja ta 2 stran, bom imel res raketica. Ok. Ne, jaz bom se zredil. Trajno je, ne? 20 kg več, ne, seveda ne. Vse za 1 leto. Za koliko? Ok, za 1 leto že zdaj kome treba vlečem. Oh my god, odebljal si se, Roškar. Kaki boš? Roškar. Se roš mogo iti na plažo. Jaz sem vesel in cela Slovenija je vesela, da si končno tudi ti se znajdo na drugi strani, ki vse druge zafrkaš. Ja, v redu, vsi ste ful veseli zdaj. Ne, ful te je čudno gledati. Ne morem te gledati. You tell me I'm a real man and try to look impressed. Not very convincing, but you know I love it. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always you and me, always and forever. Ko vas ljubezen spremlja na vsakem koraku. GLA, že za neverjetnih 24 500 evrov.